Ki registered pharmacist ke Meghalaya ha ke jingelam u Amos Jones Imli ha ke khatway terik uyayong ulai kendu ikila pathai khubor ban batai ke jing e jengki badi ke jing sakut bun ki kam pharmacist ha ki hospital sarkar PHC CHC bat dispensary ulai thu lingba ke jibab na ka RTI la shembun ki kam pharmacist ha ki jaka sumar nongpang jang ke sarkar ki thli ba ki sa pongding ulo ongkani ke penrit mensi mi ki samla ki bala pendap ki jing pulih ha ka line pharmacy Ulai thuru baka sarkar jilla na du snem khat khandai spa khandai punriu kam shimpen thamai ke Meghalaya Pharmacist Council. Kani ke jingle jang sarkar kala pendko bun ki kam gi jaka sumar nongpang. Ulai kintui ke tanat ke kwat ke khia ban shim khiai kani ke phang khana be ki pai ba ka jilla kin yo e ki dawai da shin ki babha bat ki bapaka ha ba ki panggi shitam. Uba Amos John ulai thuru baka sarkar Meghalaya kam shimbot ne pentri kam ya ki kendon jang ke Indian Public Health Standard balabo da sarkar India. KCC berkilabun hospital, berkemdan ke pharmacist, berkebun ke district hospital, langsung periam ki berlangsung pentelun ki ke district hospital, mereka pun ke IPH standard, kim fulfill, lalu kim terbiang, habis berkepur pharmacist, tentang ini itu ini respon yang kita kerja itu macam ni, dan apa? Habis ber ki lafi okam oi ni sutu ni kwa yang kam keba deh kita bentar deh ki pada kam keba midan ku kala lada ni thang ada macam ke pharmaceutical industries keba bantung susu kambun ki drug inspector memang pilih aku berjalan jungi midan dan kharap tali district mereka kajing tep jungi kim fulfill haman la kawi ke district drug inspector tedi dawa sarkar bagan thong bon chuchu drug inspector ba thong daki pus or lagi haki bentar lakum ka enforcement kabala lani kum kita ki sub inspector ya ajma de sarkar ta ko tenda kali macam i la respon tahu lembaga jengi keren. Jadi mentah pada i la petiru lembaga IPH standar. Nomor harga jelas juga kemungkinan berapa bagi fulfill kerumunan IPH standar. Jadi dua nak sokar bagi bu sibuk ke pharmacist lakalong harga PHC lakalong CHC ki district hospital kata kalong hasap sentar lebih dapat dawa lagu menurut bu pharmacist way baru hospital pharmacist di kuat bu way pharmacist entah bu PC lagu no arm pharmacist entah bu CC lain bu sound pharmacist bagi district hospital ki badan di kisah dia lagu no lain bu sound di sepak dia bukan akan kambun deh ya kalau mentah apa pilih haki ki por berada di dalam keren hal media mau teh yang lain itu harus ini gimana teh nak kalian cuci la respon yang kata bagi seudahnya kat kumbani ia kedua dosen ia buru ia kesini katarik kaba insa shong ka meeting bagi how way but benai ia kedua benai berkendali yang session meeting mengenai sekolah dan sebagainya. Tengah meeting nadu berbuat. Jadi nak share barang anda meeting begini IS officer pada DHS belonging collection. Jadi kita hadir ini tegur saya. So far kita hadir ini. Dalam nukin kita meeting. Tadi meeting last election kalau 1996. The 2 decades kalau ayah tapi and kini current members within the council kini because as per Pharmaceutical Act 1948 every 5 years they change kadang ber re-election kalau hari kita ngintip mana kau control in the council under whose authority kata awal penang kemudian POE ketua jumlah is dan tables balik di quacks yang kita kimi itu balik ke council dia. Jadi kalau council ke sistem kerja dia.
tinggi dan ni dinam dengan government babala kecil tiap dengan ni council kalau kepilih ini from system de nari kita bak nilai kani de itu sudah nukin kata yang sangat yang kita tinggi di mana iba as soon as possible ke belum dari election tinggi di members of command de sudah sistem dengan biang